menyusedara rezeki kemudah, guna berbagai jalan ilahi, sebab hartanya barang amanah. Tuhan bersinggah tanya keuji, kepada harta kaya tak megah, siat-at kalepah uluan negeri, mesigana tak jauh Mekah, ja ikut perintah Allah Rabbul Izzati, ja ikut perintah Allah Rabbul Izzati. Rukun kelima, rukun kelima di dalam Islam, taja laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, taja laksanakan ibadah haji. Sesayangna kuasa gebrile Tuhan, taja kehirakan utana suci. Sesayangna kuasa gebrile Tuhan, taja kehirakan utana suci. Jata ziarah rubah maqam Nabi. Rukun kelima di dalam Islam, taja laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, taja laksanakan ibadah haji. Sesayangna kuasa gebile Tuhan, jaga kehirakan utana suci. Sesayangna kuasa gebile Tuhan, jaga kehirakan utana suci. Jata jahiliyah rubah maqam Nabi. Menyusedara rezeki kemudah, guna berbagai jalan ilahi, menyusedara rezeki kemudah, guna berbagai jalan ilahi, sebab hartanya barang amanah. Tuhan bersinggah tanya keuji, kepada harta kaya tak megah, siat-at kalepah uluan negeri, mesigana tak jauh Mekah, ja ikut perintah Allah Rabbul Izzati, ja ikut perintah Allah Rabbul Izzati. Rukun kelima di dalam Islam, taja laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, taja laksanakan ibadah haji. Sesayangna kuasa gebrile Tuhan, jaga kehirakan utana suci. Sesayangna kuasa gebrile Tuhan, jaga kehirakan utana suci. Jata ziarah rubah maqam Nabi. Ingat kau wahai kaum syedara, ke istana pangkat ngon harta. Ingat kau wahai kaum syedara, ke istana pangkat ngon harta. Menyo hartanya memfoya-foya, tapi di badan hudib lam tumpuk dosa. Sesungguhnya tanyalah merugo selama, karena tak abaikan perintah agama. Oh karena rezeki tapi mentang syok sangka, sedangkan umur kata makin bertambah tua. Sedangkan umur kata makin bertambah tua. Rukun kelima di dalam Islam, taja laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di
Tuhan, jatuh gairahkan hutan suci. Sosok yang nak kuasa dipilih Tuhan, jatuh gairahkan hutan suci. Jatuh ziarah rubah maqam Nabi. Mana rindu ke rumah Allah, Ka'bah Baitullah, rumah mulia. Mana rindu ke rumah Allah, Ka'bah Baitullah, rumah mulia. Bajan tajacum Hajarul Aswad, bajan taubat mangat ampun dosa. Bajan tajacum Hajarul Aswad, bajan taubat mangat ampun dosa. Mangat taubat mangat ampun dosa. Rukun kelima di dalam Islam, laksanakan ibadah haji. Rukun kelima di dalam Islam, laksanakan ibadah haji. Sosok yang nak puasa kepilih Tuhan, tajak gairahkan hutan suci. Sosok